What's going on, nerds? Shazwan Ender right here, and let's talk comics. Welcome back once again, ladies and gentlemen. Macam korang nampak aku punya shorts atau kalau yang mana follow aku kat TikTok atau Instagram, korang dah nampak aku was invited to watch Thunderbolts by Disney Singapore dan juga Marvel Singapore. So thank you so much Disney Singapore and Marvel Singapore for inviting me to catch Marvel Studios Thunderbolts in cinemas. Yang siapa tengah tengok sekarang, yang mana tengah tengok aku podcast sekarang, please bear in mind aku akan borak spoiler. So yang siapa belum tengok, please tunggu sampai korang tengok dan come back to this video. Atau yang siapa tak kisah spoiler, then berjaga-jagalah, sebab ya, kita akan borakkan spoiler kau-kau punya. Aku nak invite a guest nak borak pasal ni, sebab pada aku macam, you know, benda ni kalau borak ramai-ramai lagi best kan. Tapi itulah, semua masing-masing ada hal diorang. But yeah, so let's get right into it. Damn, first of all, movie Thunderbolts ni is like unexpected gila. Bila aku ingat, bila masa Marvel announce pasal Thunderbolts few years ago kan, aku macam Thunderbolts adakah Thunderbolts ni akan macam kadang komik? Because kadang komik kita tahu ada ramai gila team. First of all, yang bila baru-baru Thunderbolts ni wujud kat dalam komik was created by Zemo, and then as time goes by dia jadi macam a different team, you know. Tapi dalam banyak-banyak Thunderbolts ni team, aku paling favourite sekali is yang ada Deadpool, Punisher, Red Hulk, Ghost Rider tak salah, and then Elektra. Agent Venom. Masa tu diorang panggil, aku tak tahu whether it's officially called Red Team or not, but aku tahu fans banyak panggil tu the team, Red Team lah. Itu best gila sebab Deadpool kasih dan cerita kelakar. But this Thunderbolts is freaking different. Macam korang nampak ada asterisk kat corner, at the corner of the title kan. Benda tu nanti kita akan sentuh. But the name change is quite disappointing. Like, nanti aku akan talk more about it. But yeah, so storyline wise, honestly, dia senang gila nak faham cerita ni. It's not that complicated. Dia tak ada macam Captain America yang based on political issues kan. Dia just a simple team up movie. Tapi walaupun dia a little bit cliche, macam typical team up movie kan, tapi it works because of how dia punya storytelling dengan comedy dia, semua kena dan tepat dia lah. But macam cakap dia ada vibe macam Avengers, the first Avengers movie tu. Bukan first Avenger Captain America, but the very first Avenger movie that came out on 2012. Kalau korang ingat, masa tu kan kita nampak ada conflict between Captain America, you know, Iron Man, Thor, Hulk lah, blah blah kan. So dia rasa macam tu. At first diorang benci each other, and then as the movie goes, diorang kena macam work together to settlekan masalah ni tau. So pada aku benda tu cliche but still acceptable. And aku suka how macam, you know, actually aku tak berapa suka like how Val is the one that plan untuk sabur each other tau. Okay, macam kita semua ingatkan Val is the one that created Thunderbolts. Val is the one yang namakan team ni Thunderbolts. Tapi masalahnya Thunderbolts ni cuma they name Thunderbolts from Yelena's punya football team atau soccer team. Bongok gila kan. Dia sumpah rasa macam Nick Fury punya case ya. Kau ingat tak masa yang Nick Fury cakap kat masa Winter Soldier tak salah, dia cakap the last time they trust someone, dia jadi buta kan. And masa tu korang ingat apa jadi habis Marvel cakap cerita Captain Marvel akan explain siapa yang butakan mata, you know, Nick Fury semua kan. Mat sekali setakat Goose cekau mata dia je, ya Allah, dia sama macam ni lah. Like Thunderbolts, siapa yang Thunderbolts? Rupanya Jelena punya soccer team. Apa benda siut.
Walaupun macam aku puji movie ni, tapi ada some moments yang aku rasa macam wasted lah. Contoh macam Taskmaster punya kematian kan. Benda tu aku rasa Taskmaster deserve to be longer lah. Screen time dia punya screen time deserve to be longer. Maybe Sentry yang bunuh dia apa kan, but kita dapat Ghost bunuh dia, and bunuh dia simple gila mat, headshot. Member yang boleh replicate kau punya movement dapat headshot. Macam kelakar. But okay lah, I mean I bet Marvel pun tahu yang The Taskmaster is the most hated character yang MCU pernah buat. So to kill her off awal-awal memang reasonable je. And aku harap we will get the proper Taskmaster macam kat dalam komik, which is a man and berkelakar juga. So yeah, maybe because Secret Wars is going to happen, Incursion is going to happen, soft reboot is going to happen. So let's have a proper Taskmaster lah in the future. Yeah. And then dia punya komedi kat dalam this movie pun aku suka. Walaupun ada komedi macam ada moment bodoh kan, but it's still acceptable lah. And this is the first time aku tengok Marvel buat joke double meaning. Kau ingat tak masa yang dia kat masa diorang kat dalam van ke lori yang Ghost, Yelena dengan US Agent kat belakang, and then diorang berbual pasal pisau lah dan semua kan. Bongok gila saya. Habis Yelena macam, oh topi kau style. Tu macam US Agent macam, topi ni helmet. Macam oh okay, yeah, so kenapa kau pakai topi tu? Macam bongok. Habis dia keluarkan tembak dia kan. Macam oh panjang besar tembak kau. Bongok saya tu. Yeah. And then apa lagi satu benda yang aku nak puji, Sentry punya suit mat, perfect gila. Semua perfect. Dia cara, damn okay, aku nak puji Bob Reynolds punya karakter ni honestly, bila dia jadi Bob kan, sebelum dia jadi Sentry dia macam, you know, this mamat yang tak boleh harap lah. Like okay, kita tahu the math addict, and then dia macam kat dalam team ni menyusahkan orang tau. Macam kau nampak in the first the start of this movie yang diorang tengah fight each other, and then bila Val punya budak-budak nak attack diorang kan, and then semua macam Yelena macam kasih task kat satu-satu. Lepas tu Bob macam nak volunteer tolong, terus Yelena macam tak apa, kau ikut aku je. Tapi Bob masih insist kan. Indian Yelena buat dia macam bag dia ikat. Bodoh gila. So macam bila aku tengok partner aku macam sial lah, diorang tak tahu ni Bob siapa kan. Yeah, but then it really works. Like macam aku suka the actor himself. Aku tak tahu nama dia siapa, but yeah, the actor himself really bawa watak tu baik gila you know. Like bila dia jadi Bob, it's like a total different person tau. Macam masa dia jadi Bob kita nampak dia macam this selenga kind of guy kan. And then bila dia jadi Sentry, kita nampak this godlike punya character, you know. Cuma satu benda aku nak complain pasal Sentry ni is, kenapa dia orang kena mention yang rambut dia dye blonde, you know. Macam kat dalam komik kita tahu yang Bob ni memang naturally blonde. Kat dalam movie ni dia brunette, and then dia dye blonde because Val cakap blonde lagi macam, you know, sesuai dengan Sentry ni or whatever. So benda tu aku macam cringe sikit. And then bila dia jadi Sentry tu boleh nampak this godlike character, and then bila dia jadi Void pun macam nampak this villain character. Is like 3 different characters dia bawaan, and aku appreciate gila benda tu. Even dia punya muka dia boleh nampak lain tau. Macam maybe it's just the hair lah, I don't know, but boleh nampak lain gila. It's like it's not Bob, you know. And then that moment bila Sentry muncul kan, aku macam oh my god, look at the suit man. Walaupun aku dah kena spoil dengan Funko Pop dengan dia punya Marvel Legends, but to see that suit on screen macam oh shit, so beautiful man. Even better than Superman. And speaking of better than Superman, that moment macam Justice League. Is it just me or korang rasa moment tu macam Justice League yang bila the whole Justice League cuba nak tibai Superman? Sama kan? Cuma okay, Feeding Faces mana tanya aku tau, Tanya kita Ferguson apa pendapat korang, whether Justice League punya that scene atau scene Thunderbolts ni lagi better kan? And aku cakap Thunderbolts is better because macam kat Justice League kita tahu semua orang kat situ ada superpower, superhero basically. Dan nak tibai Superman tu, dia tak rasa macam
Sangat tau. You know, like I mean that point of time Superman pun tengah jadi jahat kan. But in Thunderbolts, Sentry is Sentry tau. Sentry masa tu dia ikut arahan je dengan dari villain. And Sentry is not the villain. The villain is Void tau. So dia macam ikut, okay, aku just ikut arahan je. And then yang tibai Sentry ni semua tak ada power. So to see that kind of action macam, oh shit, gila babi. Dengan cara dia apa, campak Red Guardian, lepas tu tarik balik kan. Aku yakin Red Guardian akan mati moment tu And then bila dorang tibai dengan macam apa, bila dorang tibai Sentry tapi tak ada reaction, wah, sama gila. Dorang macam nak tunjuk this is how you should do it, DC, you know. Dengan how orang compare Thunderbolts ni macam Suicide Squad kan. Ambil kau Suicide Squad, dorang hentam, Justice League pun dorang hentam. Like, guys, this is how you should do it, you know. Habis masa Yelena suruh Bob stop tu, sumpah aku rasa macam apa, Wonder Woman cakap kat Superman, Kal-El, no. Bob stop. But whatever it is, Yelena punya cara Florence Pugh bawa karakter dia is so much better than Gal Gadot lah. Apa Gal Gadot buat memang tak kena lah. So anyways, and then that moment lah yang aku rasa that Taskmaster they should kill off Taskmaster during that moment lah. Bukan, you know, at the start. I mean, promo marketing semua tunjuk Taskmaster kot kat poster semua kan. And then bila kat trailer tengok macam Taskmaster macam tak muncul banyak je, and people dah predict dia akan mati awal. But bila aku tengok movie ni, and honestly aku rasa like Taskmaster mati awal sangat. You know, aku lagi rela tengok Sentry bunuh Taskmaster lah. Anyways, damn, Talk No Jutsu guys. Sumpah, aku by the way, the reason kenapa aku tengok bawah is because aku list down apa aku nak cakap pasal movie ni kan. Talk No Jutsu, typical. Kita dapat from Captain America Brave New World. Sebelum tu cerita apa lagi ada Talk No Jutsu? Aku tak ingat. Komen down below guys, movie MCU apa lagi ada guna Talk No Jutsu. So kat di movie ni dah bagus gila. Ada fight yang Sentry semua kan. Habis Void muncul. Bila Void muncul, aku dah fikir macam mana diorang nak defeat this villain sedangkan diorang ni tak ada power. The only person yang ada power sekarang ni cuma US Agent, Red Guardian dengan Ghost kan. Yelena tak apa-apa. Okay lah, Winter Soldier pun ada power Tapi to fight a godlike character, sumpah aku tak faham saja. Oh yeah, before that aku nak cakap lagi pasal Sentry. Aku suka how dia punya character ni shift tu macam, kenapa aku kena cakap engkau Evel, sedangkan kau cakap aku ni macam the whole Avengers in one. And kalau kau ingat balik, dalam Avengers tu ada satu god, and aku ni boleh kirakan sebagai god lah kan. Tapi kenapa kau god kena dengar cakap kau? Oh, masa tu aku macam, damn, this is it lah guys. So back to Talk No Jutsu. Benda ni sumpah macam mana pun kan, walaupun okay, aku tahu cerita ni banyak sentuh pasal mental health, dia punya loneliness or whatever kan, but to defeat a specific character using Talk No Jutsu, dia dah jadi macam klise gila. Okay, first of all, Thunderbolts movie klise, team up movie yang paling klise. Bukan paling klise, yang klise. Apa lagi? Lepas tu cara diorang nak end off dia punya situation pun guna klise punya. Dia jadi macam, aduh, movie ni boleh jadi 10 out of 10, tapi because of all these stupid things dia jadi 8.5 Alamak, aku dah cakap aku punya rating lah But so dia macam benda-benda gini lah. And terus terang kat dalam Void tu kan, okay, this is another reason kenapa rating aku drop lagi. Because pada aku dalam The Void tu is too long. Macam okay, moment bila jadi The Void kan, Thunderbolts nampak yang the whole New York citizen hilang, tiba-tiba jadi macam that, tahu Hiroshima punya moment yang tinggal shadow dia kat lantai tu kan. Dia dah baik tau. Habis bila Yelena decided untuk masuk Void, honestly aku dah macam menyampah sikit. Because at the start of the movie, bila Yelena
Yelena, US agent, siapa lagi ada momen-momen yang dia masuk void tu kan, aku dah macam I got a feeling they're gonna touch on this again in the later part of the movie kan. Betul-betul, because pada aku macam benda tu a bit draggy saya. Macam okay, Yelena punya void punya experience, dia nampak dah masa kecil, habis kawan dia kan macam kena tembak apa, aku dah faham. Lepas tu to show that again at the end of the movie, and this time dia repeat berkali-kali kan, aku dah macam bila saya nak habis. Lepas tu bila pergi ke next door, sama problem, like diorang touch on Yelena punya trauma lama sangat. Aku nak tengok US Agent punya trauma, aku nak tengok Red Guardian punya trauma kan, tapi tak, diorang fokus on Yelena. Benda ni yang buat aku turn off. Lepas tu berbual dengan Bob macam mana nak settle benda ni semua kan. Tu dah, pada aku dah for a third act punya fight scene kan, dia agak draggy lah. So aku tak suka benda tu. What else? And aku rasa dalam The Void tu tak perlu kot. And one more thing yang aku nak complain pasal MCU. Aku just tak faham kenapa MCU ni suka buat huge characters, strong characters dumb. Okay, first we really got Drax masa Guardians of the Galaxy Volume 1, dia nampak style, garang, mysterious kan. Tapi bila dah masuk Volume 2, Volume 3 dia dah jadi macam bongok. Kenapa kena buat macam tu aku tak faham. And kalau korang baca komik, walaupun aku tak baca The Guardians of the Galaxy komik but aku tahu yang Drax kat dalam komik ni is a serious character, and dia quite gila babi lah. Sama macam Thor juga. Thor kita dapat a serious character from Avengers, Thor punya movie. Lepas tu bila Taika Waititi take over, jadi bongok. And same thing for Red Guardian. Kat dalam komik sama benda lah, serious, villain yang macam quite gila babi juga because dia kuat kan. Tapi bila dalam movie ni jadi bongok. Walaupun aku suka dia punya humor kat dalam movie ni kan, kelakar lah masa dia bawa limo tu, habis tiba-tiba dia macam lambat gila cakap, Yelena jangan masuk kat tower tu. Dia jadi macam okay lah, mula-mula okay, tapi bila towards the end dia rasa macam, aku sampai tertanya, kenapa Marvel ke buat macam ni Adakah korang dah tak ada idea untuk humor and then terpaksa buat a karakter yang besar jadi bongok sampai macam tu aku tak faham So that's Red Guardian. And honestly, lepas aku tengok movie ni semua sampai the end kan, slowly aku dapat nampak yang macam Val ni reminds me of Norman Osborn kat Dark Avengers. Yang siapa tak baca Dark Avengers atau New Avengers, Dark Avengers and New Avengers take place after Civil War. Macam kita tahu Civil War ni is a conflict between Iron Man dengan Captain America. Diorang fight, bergaduh sebab nak sign contract dengan government, and lagi satu parti tak nak sign dengan government, bla bla. So bila lepas Civil War happen, Avengers baru pecah, and then Norman Osborn jadi mayor tak salah. Something aku tak ingat. Terus dia create a team of Dark Avengers, tapi dalam team tu semua villain, macam Bullseye, siapa aku tak ingat. Bullseye, Marvel Boy, Deacon. Lepas tu ada satu perempuan ni, dia macam Miss Marvel, aku tak ingat nama dia. And then sebelah Venom tu pun bukan Eddie Brock, it was Matt Gargan, Scorpion. And then masa tu juga diorang recruit Sentry. And the reason kenapa aku cakap Val ni dia macam reminds of Norman Osborn kan, pasal kat dalam komik tu Norman Osborn bergaduh dengan Tony Stark dan dengan Steve Rogers sebab Sentry ni tau. And kat dalam movie ni tak ada tu dua kan, but cara Val recruit Sentry and cuba nak manipulate Mamat ni, sumpah macam Norman Osborn saja. Cuma Val tak ada Iron Patriot je suit lah. And aku harap dia tak ada Iron Patriot je suit langsung tu. Jangan dia jadi the next Iron Man sudah. And then also one more thing, bila lepas diorang dah settle dengan Void semua kan, and then bila diorang nak tangkap si Val tu pun masuk kat belakang tembok tu, and then diorang pun muncul. Terus tiba-tiba jadi press conference yang tepat. Lepas tu Val announce yang okay, this is the new Avengers. Tu benda sumpah macam kat The Avengers comics ya. Aku tak ingat Dark Avengers comics ke New Avengers, either one of them, but that panel tunjuk yang
Norman Osborn introduce dia punya Avengers, and masa tu rakyat pun macam tak happy. Rakyat agree tak salah, pasal diorang sign dengan government kan. But aku tu Avengers team tak happy lah. Ya. So diorang tak bagi diri diorang tak Avengers. Diorang bagi diri diorang Avengers. Yang new Avengers tu yang tak happy. Sebab Avengers should be a group of heroes, right? Yeah, so it really reminds me of that comic lah, the comic panel. And then walaupun sekarang diorang they call themselves New Avengers. Okay, ni yang buat aku tak berapa terima. Pasal tu aku apa tadi aku cakap at the start of this podcast, pasal Thunderbolts kan. Ya, Thunderbolts ni is named after Yelena punya soccer team atau football team. And then diorang decided to change that name into New Avengers. So the question is now, are we still gonna get the team Thunderbolts lepas ni? Because kat dalam komik Thunderbolts also play a huge part tau. So sekarang ni diorang dah buat benda tu as a joke. So Thunderbolts apa jadi nanti? But semalam Geek Frequency pun ada berbual aku, and diorang cakap, what if the next Thunderbolts team is Ross yang recruit, because nama dia pun Thunderbolt Ross kan. So maybe dia akan buat team Thunderbolts lah under dia, atau asal nama Thunderbolts kan. But benda tu make sense juga, and aku suka. So yeah, but New Avengers, as a comic fan, aku rather have the original team lah. Macam Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Spider-Man, Wolverine, sebagai Captain America, Bucky Cap lah basically. And then siapa lagi dekat dalam? Aku tu Squirrel Girl was in New Avengers pasal dia babysit anak Jessica Jones dengan Luke Cage. And aku ingat kat dalam New Avengers comic pun diorang cuba nak recruit Daredevil, cuma Daredevil reject their offer. I mean kalau aku Daredevil pun aku reject, because to him Defenders, Avengers apa beza dia, bukan aku nampak. So basically the New Avengers team consists of street level heroes lah kan. So that's my New Avengers lah. For now, New Avengers consists of Yelena, Red Guardian, Bob, siapa lagi, Bucky, and then Ghost. Dia rasa kekok sikit lah. Anyways, to have Sentry in the team pun sumpah macam comic accurate juga. Bayalah. For now aku rasa ni je kot. Moment Val reveal New Avengers lah, aku dah sentuh kan. Sumpah macam The Avengers tu. Anyways, mid credits. Let's talk about the mid credit and the post credit. Mat, sumpah, masa aku tengok movie ni kan, aku nak kencing tau. Dia dah kat ujung-ujung sia. At this point aku sampai fikir, kalau aku keluar Batu Karang, kalau post credit dia sampah kan, memang rugi gila kan. Dah sakit, lepas tu post credit sampah. But then Mat, okay, mid credit scene. First of all, mid credit scene, typical MCU buang wasted. Aku benci saya bila MCU buat macam ni. Kau ada 2 credit scene untuk tunjuk, kenapa waste macam tu? Okay, mid credit scene dia tunjuk cereal box tu. Sekarang baru aku faham kenapa. Sekejap. Cereal box ni yang diorang sibuk marketkan kat luar tu is because dalam movie ni diorang cuba tunjuk cereal box ni at the end of the movie je. And tu pun mid credit yang tak penting. Dia just a stupid scene lah. And then itu pun bila aku tengok tu aku macam please lah, since ramai reviewer kat US sana kan dah cakap post credit scene ni penting, post credit scene ni penting kan, aku ada hope lah, aku ada harapan dengan benda tu. So aku cakap shit, aku cakap dengan kawan aku cakap aku nak kencing, aku dah tak tahan Syul. Kalau this next post credit scene merepek kan, memang rugi aku. But then bila post credit scene keluar, Mat, I can say this is the longest post credit scene I ever watched for an MCU movie, because dia rasa macam short film lama gila. Dia tunjuk New Avengers punya uniform kan, Red Guardian buatkan diorang uniform. Lepas tu Bucky cakap pasal how Sam Wilson tak terima dengan this idea, bla bla. Benda tu kan, dia dah reminds me of New Avengers, The Avengers punya moment tau. I mean sekarang ni diorang gelar diri New Avengers, but dalam mata rakyat tak tahu apa. And then dengan Val in charge benda ni, sumpah dia rasa Dark Avengers, dia tak rasa New Avengers. So that's why macam Sam Wilson tak happy kan benda tu kan. And then tiba-tiba ada Yelena cakap dia tak
macam kelakar sebab diorang Avengers tapi tak ada, after 1 year 2 months ni, dia tak ada macam a threat, Avengers level threat tau kan. Macam space punya masalah, kenapa tak ada orang inform diorang apa kan. Kali tiba-tiba dapat alarm yang mengatakan ada unknown spaceship nak muncul kat Earth ni. Aku masa tu macam okay, what the hell is this? Because okay, sebelum aku tengok movie tu, aku tak tahu it's just it's so freaking annoying man, this spoilers kan. Aku tak nampak a spoiler kat TikTok, tapi luckily I was so fast to just swipe kan. For aku nampak diorang tengah tengok kat screen ni, and then aku dapat kata macam spaceship lah. And to be honest, because of how quick aku swipe kan, aku ingatkan that spaceship was X-Men's punya Blackbird tau. So aku macam, oh shit, dia just saw X-Men's Blackbird. And then yalah, terus aku macam just buat bodoh and then proceed my day kan. But at the same time aku macam fikir, kalau X-Men, I mean okay lah, still bagus juga ada multiversal punya relation kan dalam this movie. But then kamera dia start to zoom, lepas tu keluar 4. Okay, sebelum tu bila aku dah nampak kat cinema tu betul-betul kan, aku cakap ni spaceship macam kat trailer Fantastic Four je. Yang kau ingat tak masa yang Fantastic Four lari daripada Earth tu kan, yang kalau kau nampak kat that planet tu tengah meletup. So sama spaceship. Aku cakap Mat, ni Fantastic Four sekali kamera zoom, betul Mat, Fantastic Four. Aku sumpah Disney should invite orang-orang betul lah saya. Bila kita nampak that moment kan, kita macam, aku macam oh my god. Tapi yang lain macam boring sah. And then one more thing, benda kelakar, aku semalam berbual dengan Kid Frequency kan. Ijaz cakap, Wan, kau perasan tak, sebenarnya itu adalah ending pada Fantasy 4. So basically kita dah kena spoil dengan Marvel. Yang ending Fantasy 4 is dia masuk Earth 616 lah, atau Earth 19999 lah kan. But what if dalam Fantastic 4 tu sebenarnya that's not the ending? What if the second act Fantastic 4 dah masuk Earth 616 atau Earth 19999? Nampak? So basically kita akan nampak a multiversal punya movie tau for this Fantastic 4. But whatever it is, aku tak teori mendalam sangat sebab nanti dia jadi macam pening kepala. So aku tak sabar gila untuk Fantastic 4 Julai ni. Anyways, overall it's a freaking good movie ya saya. Walaupun the cliche atau average kan, it's not that great, it's not that macam amazing whatever kan, tapi it's an okay movie with a good script, good storytelling. Walaupun dia cliche, macam aku cakap, aku dah repeat banyak kali the word cliche ni, it's still acceptable lah. Post Endgame punya project, I mean that we got Deadpool, we got Spider-Man, but these two movie kalau kau nak compare Thunderbolts memang tak kena tau, because Spider-Man dengan Deadpool ni is a multiversal movie. Spider-Man memang kau multiversal lah, while Deadpool is more of dia multiverse juga, tapi dia more focus on Fox punya kind benda lah. And kau tak nampak banyak sangat MCU punya characters kan. But for Thunderbolts ni, kau nak compare dengan Captain America, dengan The Marvels, dengan Eternals, Shang-Chi semua kan, aku cakap this movie is perfect lah saya. And it's a good closure for Phase 5. Yeah, damn. And finally, actually aku nak buat podcast tau. Aku nak buat topik ni dengan Izzat Sembang Wayang tu hari kan, tapi aku tak sempat. But aku nak borakkan tentang the post credits yang we be getting for the past MCU movies kan. Yeah, so finally we are getting, after like that much, the last time we get Endgame was almost 10 years ago tau. Okay, so for the past years selepas Endgame, all the post credit scene entah apa je, like kita tak tahu apa akan jadi. And finally we are getting a post credit yang akan relate dengan Fantastic Four, which is coming out in few months time. Aku macam wow, okay fine, Captain America pun ada tease pasal multiverse at the post credit. But terus terang bila korang tengok post credit scene Captain America tu, adakah korang punya reaction sama macam kau nampak post credit scene untuk Thunderbolts ke? Because pada aku Captain America punya post credit scene, that post credit scene should
happen at the start of phase 4. Phase 4 kan? Ke phase 5? Ya. Ya, lepas Endgame lah basically. Diorang kan dah cakap pasal multiverse kan. Benda tu dah sepatut awal-awal cakap pasal multiverse ni. Tapi diorang simpan sampai Captain America. Bongok kan. Ya, so Thunderbolts, macam aku dah sebut aku punya rating. Aku rate this movie 8.5 out of 10. And pada aku is reasonable, because dia tak adalah macam wow. It's a fun movie, exciting, walaupun cliche, but acceptable lah. Plus dengan post credit scene yang gempak macam tu kan. So 8.5 is reasonable lah. So yang siapa tengah tengok ni sekarang, yang belum tengok, please catch Marvel Studios Thunderbolts in cinemas near you right now. As bila aku post video ni, dia dah keluar dah kat Pemayang. So yeah, in the meantime, stay tuned for more. Aku tak sabar gila Fantastic Four. May is gonna chill kind of month, because tak ada project for that month. So aku rasa Marvel nak kita fokus on Thunderbolts dalam bulan Mei ni. And then bila masuk Jun, baru kita akan dapat Ironheart. So in the meantime, stay tuned for Ironheart punya review. Shazwan Andrew right here. Walaupun konten aku ni sebab comics, there will be more comic content atau toy content in the future. But yeah, Shazwan Andrew right here. Let's talk comics, nerds. Peace. Assalamualaikum. Ciao.